ya kenduk ka Real Madrid persya ya ka Manchester City ha ka round 16 ka Champions League kelade pandro ya ke jingelakai round of 16 menta ka sngi ya ke jingelakai first leg en sa penlong ha ka chifau tarik bat kharwe tarik benai mat ya ka second leg part en sa penelakai ha ka khat nyau bat khat pra tarik match ka round of 16 menta ka samoy kan salong ka ba itenat bha nomor ba en saya kun ki tim ki ba klan bor na ka La Liga bat na ka Premier League ha ka jing draw menta ka sngi ya ka round of 16 ka Real Madrid kan ya kun persya ya ka Manchester City ka PSG kan saya kun persya ya ka Chelsea ka Liverpool kan saya kun persya ya ka Galatasaray ka Bayern Munich kan saya kun persya ya ka klub Atalanta ka Barcelona part kan saya kun persya ya ka klub Newcastle United ka Atletico Madrid kan saya kun persya ya ka Tottenham ka Bodo Glimt kan saya kun persya ya ka Sporting CP bat ka Arsenal part kan saya kun persya ya ka Bayer Leverkusen ki jingelakai ki ba kham itenat ban pet kilong ka jingelakai khapdang ka Real Madrid persya ya ka Manchester City ka Newcastle United persya ya ka Barcelona ka Atletico Madrid persya ya ka Tottenham bat ka Bodo Glimt persya ya ka Sporting CP parlok manu nakine ki tim ki ban job ya ka round of 16 bat pois ya ka quarter final sa komen hapo ka comment section sngapha like share bat subscribe kublai sibun